Prema statističkim podacima, ljudi koji se rekreiraju ujutru pre doručka čine upravo najveći procenat onih koji imaju idealnu telesnu težinu. Profesionalni sportisti i svi oni koji se bave nekim vidom fizičke aktivnosti vrlo dobro znaju da na trening ne mogu ići punog stomaka. Oni drugi, međutim, koji su tek počeli da vežbaju, nisu sigurni kada je najbolje vreme za obrok, a da im hrana ne padne teško. Kako kažu stručnjaci, pravo vreme za trening je ono kada se masne ćelije spremaju da započnu proces oslobađanja masti i kada prođe bar 2 sata od poslednjeg obroka. Ne treba vežbati u vreme kada hormon insulin blokira enzim lipazu, odnosno dok traje lipogeneza, stvaranje masti. Sem što je neefikasno, može biti izuzetno opterećenje za organe za varenje. Isto tako, nije preporučljivo vežbati posle obroka najmanje 2 sata. Treba iskoristiti prirodno najaktivniji period za lipolizu, kada je nivo kortizola, to je hormon budnosti, najviše, a to je između 7 i 8 časova i obavezno pre doručku. U tom periodu je nivo svih aktivacija naših životnih funkcija najviši.